بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتا هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخاكول درس زسان ويترو يخول كاكيل بيتسون باقال نخيتا تسالولغو نخيتا تبسب درسيدا تسالانا سنة تابوغين أبون هوچیاسه جیو بوجون اوگو بجیو بوجارو جیو وچلن ابون روهل باکیلال دتسبه جیو گوچیال دخمبوک آ یگی چوگی دست جیو وچیال دخمبوک آ هدینان روهل باکیلال دتسبه جیو وچلن ابون بوجارو چیاسه سنتا بوگین ابون سردل اولیا بعجال دستا توتسبه سبعجال دستا ویترو یخو کاک نقخ باقخیزه اما تراوی حخو کاک وازه نقخ باقخیزه سنتا بچین ابون نخیتسا تسالانا ادینگو نخیتسا تسالانا هبیترو یخو کاک نقخ باقخیزگی سنتا بوگین ابون سردیخ جیب خراب سردیخ بالب کاکال دستگی ادینگو نخیتسا تسالانا سردل آخری سبعجال دا جیو وچلن ابون بوجی چوچیاسه سنتا بوگین ابون جیو قیجیل الدت سوه جین تیب خیخ خبون بازی اما غدینان قیجیل الدت سبه غس ویترو یخو کاک باناقا خدوسان سردل آخری سبعجال دا جیو وچنانانی غسی سنتا بچن ابون جین سغوب تی هبون بازی ویترو یخو کاک اب درسل آخیرال داگی نخیتسا تسالانا ضعیف ابراعی الدرقون رقارا بوگین ابون قیجیل الدت سوه جین سا ویترو یخو کاک بازی تنگی جی وقخینه خدوسان تهجد یخو کاکی بازی ابو هریرت ابو لو اصحاب رسول رضی الله عنه یسول رعی بک اینک علوین ابو نخیتسا تسالانا اورگا صلی الله علیه و سلم اس جند امر ابو نیلا دیتسا ویترو یخو کاک باین ابون دون قیجیل الدت سوه مسلم بخاری اس بی سرب هب حدیث بک اینک علوین ابون درسل آخیر الدا نخیتسا تسالانا قیجیل الدت سوه ویترو یخو کاک بازی رقارا بوگین ابون ضعیف ابراعی الدرقون هلا سهادوبگی زين الدين قال بوغو جند الله قرحيس وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد أبو بكر أصحاب رضي الله عنه كان لا جنسا جيو إجل الدت سبي ويتريخو كاكبالو تنجي جيو إجون خدو جيو أبو بكر أصحاب رضي الله عنه وقخونان لا تنجي تهجد خو سنة كاكبالان لا أي تنج إجل الدت سبي ويتريخو كاكبان خدوسا وقخنج وقخون أبو بكر أصحاب رضي الله عنه يس تهجد خو سنة كاكبالان لا وعمر رضي الله عنه ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر عمر أصحاب رضي الله عنه جيوك أنلا جيوك إجوليشون جنسا ويتريخو كاكبال الدتسبي سنجي جيو وقخنا للا عمر أصحاب رضي الله عنه سنجي جنسا تهجد خو سنة كاكبال أنلا خدوسا ويتريخو كاكبال أنلا عمر أصحاب رضي الله عنه يس أي عمر أصحاب بس إجون خدوسان تهجد خكاكبان هما خشبال بوك أموغو ويترو خكاك جند الله رضي هيس فترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجي أبو بكر أصحابسكي عمر أصحابسكي رضي الله عنهما هزكياسكو أبو ربجو هيخ الحكم أورق السوق صلى الله عليه وسلم السوق برخانيلا هس إجل الدت سبي ويترو خكاكبان خدوسان وقانقا تهجد كاك بالله بوغينابون هاوتياس تنقيجدي قيجون خدوسان وقخنگ وقون تهجد كاكبان ويترو كاك بالين ابون اورغا سوقي قياسكو حكم برخان له شبه الحكم بقنبنابون فقال هذا اخذ بالحزم يعني ابا بكر وهذا اخذ بالقوة يعني عمر تنجي اورغا صلى الله عليه وسلم ابو بكر اصحابسگي عمر اصحابسگي رضي الله عنهما هالقياستغو ابونيلا هاس جنسا محكنا بوسانيلا حسين ابو ربجول دخون اورغاسي صلى الله عليه وسلم سبقانين ابون بين هبول بوغو زين الدين ابو بكر اصحاب اي ابو بكر اصحابس جنسا محكنا بوسانيلا اي جنسا قيجلال دات سبي ويتروي كوكاكبان خدوسن وقخين وقخون تهجد بايل دخون غوس محكنا بوسانيلا شه سردل اخيري سبعوجال دا وچ
ogunuk ine behulev khidal hekh Abu Bakr ashabas muhkana bosanela vituyakhu kak qijilaldat sebe bayal dakhun Hasin Abu Lubug awaraga sallallahu aleyhi ve sellemas quvvata bosanela jindi awaraga sallallahu aleyhi ve sellemase has Abu Rabjol dakhun bol qarabjo bugin abun Zainuddin etsa bayan Abu Lubug jinda Allah gur hayas Umar ashabugin abun ay Umar ashabas quvvata bosanela jinsa qijezge qijon khadusan tahajjudakhu kakiban khadusan vitruyakhu kak bayal dakhun ghost quvvata bosanela dokhie quvvat qaran nefida sadiq waqine kananani hek Umar ashabas radiyallahu anhu yas quvvata bosanela hedinan awaraga sallallahu aleyhi ve sellemas Umar ashabas torqobgi Abu Bakr ashabas torqobgi radiyallahu anhuma hedinan hukmu habunila wa qad ruwiya an Uthman mislu fi'li Abi Bakrin edingo bitanila Usman ashabas sasan radiyallahu anhu yasangi Abu Bakr ashabas habura pishal darekharab ay Usman ashabas ki radiyallahu anhu yas Abu Bakr ashabas adinan qijilaldat sebe vitrugiban khadusan waqhingi waqun tahajjuda sunat kakbalanila wa an Ali mislu fi'li Umar radiyallahu anhum Ali ashabas sasangi bitanila radiyallahu anhu yasan Umar ashabas habura pisha radiyallahu anhum ajma'in jododa kinazzago Allah razi khayal ay Umar ashabas adinan ten qijizge qijon khadusan waqhingi waqun tahajjuda kakiban khadusan vitru bala anila Ali ashabas ki radiyallahu anhu yas qala fil wasit waqtara ash-Shafi'i fi'la Abi Bakr radiyallahu anhu al-Imam al-Ghazali yas jindir got al-Wasit Abu Leb henib janib Abu Nila al-Imam Shafi'i yas nekher mazhabakhu imam al-Imam Shafi'i yas asabi shanin abun Abu Bakr sabura pisha radiyallahu anhu yas ay vitruyakhu kakiban qijizge qijon khadusan tahajjudakhu kakbalin abun hebt asabi shanin Abu Lebugo al-Imam al-Ghazali yas Wasit Abu Leb ekhalda al-Imam Shafi'i yas hebt asabi shanila wa amma rak'atani latani yusallihima an-nasu julusan ba'da al-witri falaysata min as-sunnati kama sarraha bihi al-Jawjari wa Shaykh Zakariya heb igor rak'atin abunanila jib adamat sabalib aytos adamat sabalila igor rak'at udor gichun vitruyakhu kakman khadusan tot adamal khunila vitruyakhu kakman khadusan jodotsa udok inge udok unk igor rak'at bazi heb iyabgo rak'atin Abu Lebugo Zainuddin etsa jinda Allah gur hayas heb iyabgo rak'at sunat haldasan echila awaraga sallallahu aleyhi ve sellem sunat haldasan echila heb igor rak'at adamat sajibalib udok inge udok un vitruyakhu kakman khadusan hedinan heb sunat habechin abun bayan habura adinanila al-Jawjari Abu Lew nekher mazhabakul alim chiyas Shamsuddin Abdul Mun'im al-Was Muhammad jinde Abu Lew Shafi'i mazhabakul alim chijiu miqnus yalda qolotswa bile hijriyak haurav hedin gojiu khozegi khorav miqnus yalda unqollalda ichabile hijriyak elehu Jawjari Abu Lew nekher mazhabakul alim chiyas abunila heb adamat sabalek igora ka'at vitruyakhu kakban khadusan uduk inge uduk un heb awaraga sallallahu aleyhi ve sellem sunat haldasan echinabun bayan abunila hedin go heb qiyabgo rak'at adamat sajibaleb vitruyalda khadusan uduk inge uduk un heb sunat haldasan echin abun bayan abunila Zainuddin al-Muallim Ibn Hajar al-Muallim Zakariya al-Ansari Abu al-Muallimas hewju kolla qadi ay hukmu qot'ulev dibirgi hedin go muhaddis hadis ilmi yakhul imamgi hedin go fiqh ilmi yakhul imamgi hedin go Quran tsalulevgi hedin go Quran akhe tafsir haburovgi Shafi'i mazhab akhul alim chi kolhev jiu hijriya miqnus yalda qolo khabe bile sona khaurav jiu khozegi kharav jinda Allah gur hev ich unus yalda qolo ankabile hijriyak qala fil majmu'i wala taghtarra biman ya'taqidu sunniyata dhalika wa yad'u ilayhi li jahalatihi al-Imam an-Nawawi jindir got al-Majmu' Abu Leb henib janib Abu Nila mun gukhize ukongen Abu Lebugo al-Imam an-Nawawi hevchi asta mun gukhize ukongela jinsa rak
ჭეზაბულებ ჰაღაბ ცოცო ადამად საჯიბალებ ვითრია ხუქაკ მან ხადოსან უდოკ იგორაკათ სუნათა ბუგინ აბონ რაკ ჭეზე აბულო ჩიასთა ხუმ მუნგუქიზე უკუნგილა ჰევ ჩიასკე ჟინცა ჰე ბაიალდეგი ადამალ აჰლე ჟინდირ ჯაჰილ ხიალდა ხუნ ჰევ ჩიასთა ხუმ მუნგუქიზე უკუნგილა ჰევ სუნათალდასან ქოლარინავն ალას ნეხე თავფიყეგი წალარაბ ილმალდა ამალ ჰაბიზე ნეხეცა აბდარს თანევთელად ასიებ დარსიდა ნეხეცა წალეზე ლუჰაია ხულ სუნათალ ქაკილ ალას ყამათანანი والحمد لله رب العالمين